ayingane zakwethu umanqeze ingqezulu lo isinqasetshitshi insizwe yenze kashadela ngoba ekhaya kunevolovolo umfana kalala ngesisa umbombo kanyoka ladubula ibhunu le phansi emnambethi esiphulweni kaMdidi yanuka kaSigwadu siyafa bafowethu lana ngiseThekwini njengoba nilibona iTheku ukuthi lihle kanjani imkhumbi iqeda ukudlula manje ngale phezulu bathi yini le ndawo lena ka DJ Thile bathini i-Fact Durban Lock ibanjelwa ngale na uDurban July ibanjelwa ngale njengoba ubona nje nawe ngapha yiyo lo KFC omkhulu uKFC emkhulu emhlabeni yonke jikelele ula eThekwini nali igagasi ingane zakwethu hayi kumnandi eThekwini ingane zakwethu nami into engibeka lana ukuzokhipha umusic video bengifuna nje isiganga khona ngapha eThekwini la isogidela khona esingakaze sigide evukani hayi ngoba mina ngihlangana la nendawo lena okwakugidela khona ivukane nani niyayibona le ndawo nje ikhona khona la emhlanga lokho kusemhlanga lokho la nawubona umhlanga muhle kanjani umhlanga ngizophuma ngiye ngale kwebridge la uzobona khona bathi kuphi kulela elalusha ilalusha ehlazeni le lalusha sizongena lapha ngicabanga ukuthi singene lapha samagida ngomami kodwa kanjani mso sime nje kanje hayi bafethu mangaze ingqezulu la isinqasetshitshi mina vele ukukhuluma kuyangehlula mina wobuza umce short left no